Isiqongolo saziwa ngithi kulapho ke thina sikhona nakumkayi siwulalamela ngesandla ngendlela siphezulu ngakhona ngelomakhiwo SABC nanzi ezijujileko. We want to see this person rotting in jail because we want justice for everything. Khopela fela hore ba motswallele ene a skebe atswa because motho o itlo ba kotsi mo community ya rena. Bekhabo likadade kuthiwa batsho ubuleweli isokana lakhe eManskral babawe umthetho ukuthi ungakhulumi kwaphela awenze. I have noted media reports that I'm protecting the CEO, for which I vehemently deny because it's not true. Ungqongqoshe wezevakatshobukelo uPatricia de Lille uthi ayikho kongabi khona yokuthi uyaqaphela indabeni ezingakamfaneli kwa-SA Tourism. Indawo le indawo ehle ukuthi umuntu angahlala kiyo mara ukhulisela abantwana kiyo kunzima. Kamari kube netouch ekhona ukuthi ingabamba umuntu ukuze kusetshwe. Ubulelesi nentakamizwa ezihagala endaweni ezingaphasiko kwamasipalata eThembisiliani eMpumalanga kwenze inkhulumo nazi sikime ngokurhabako zibize imbizo nezakhamuzi. We just have to continue with the game plan. We know Sundowns is a team that they like to have the ball. iKaizer Chiefs isathola amagugu okubetha ingcima ezintathu solo ithomile iBetway. Iklase izakuvela mhlazana ihlangana neSundowns. Kuyathokoza isitshabeni sonke ukunifumana seningilindile. Nginguthulani Bongwe isendabeni zesindebele ku-SABC1 akwande ukuthula ebantwini. Umndeni kadade oneminyaka emachumi amabili ubudala ekuthiwa batsho ubuleweli isokana lakhe ubawe ikambiso yobulungiswa bonakhe ithumele umlayezo okhalima kuzwakale naziza ezenzweni zokukhahlumezana ngokobulili elizweneli. Umsolwa oneminyaka emachumi amabili nekhomba ubudala uvele kafitshazana ekhotho kaMagistrata yeThemba malungana necala lokubulala nelokulinga ukubulala intombakhe yakhathesi eCarousel View eyaManskral ehlakwini yePitori ngeveke epheleleko. Umsolwa ulindeleke bona abuye ekhotho kudingela isihlanu wevekezako ukuzokufaka isibawo sebheyili. Uvele kafitshazana ekhotho umswalo usola ngokuhlaba abulala uGawugelo Maruta kuthiwa batshindlela umsolo abekakhahlumeza ngesihlungu ngakho kwabe kwakateleleka bona kube nencwadi yokumvikela kumsolwa i-protection order kodwa konke lokho kwaba zinhlanga zemuka nomoya inhlangano zepolitiki zohlabile umkhubo ombilo. We say no to bail because the perpetrator knows what he's done. It is all over social media. And we understand when they say investigations, but everything is right in front of their eyes. We want to see this person in jail. We want to see this person rotting in jail because we want justice for everything. Many people don't understand that GBV irang mo philong arena. Umsolwa kuthiwa batsho uhlabe nentombakhe yanje amahlandla kafitshazana ngemva kokuthi ahlaba abulala uMaruta. Isidumbu sikaMaruta safunyana silele phasi sinamanceba okuhlatshwa hlanu kwethaveni hlanu kweyaManskral. Ngafitshazana ngemva kwalapho umsolwa waziveza yena. Khopela fela hore ba motswallele ene a skebe atswa because motho o itlo ba kotsi mo community ya rena o tlo ba kotsi mo basading so he ba ka khona hore ba motswallele a re ba tutlwa dilo tsa bail a re ba tutlwa selo yange kupheleni inyanga bomma kanilesi ngesinye sezihlakalo zokukhahlumezana ngokobulili ezithusaka elizweneli okutshengisa ububodlana babomma. Ungqongqoshe wezevakatshobukelo de Lille uziphayile insolozo ukuthi batsho uvikela umsolwa omphathi wezevakatshobukelo eSouth Africa pha uNombuso Guliwe nokuthi batsho uqaphela indaba zebhodi yezevakatshobukelo yelizweli. uDe Lille uyiphikile neyokuthi ungulizwi kaliphikiswa ngemva kokubadlalaja ibhodi ngelokuthi batsho yephule umthetho wezevakatshobukelo kunye nomthetho otsheje ukuphathwa kwemali zombuso iPublic Finance Management Act. Bekakhuluma emhlanganweni wababelani otsheje amahlelo okukhuliswa kwezevakatshobukelo. Zevakatshobukelo yeSouth Africa zihlala zingundaba khulunywako. Ngo-2023 kwasulwa isivumelwano samabhiliyoni wamaranda nesiqhema se-English Premier League Hotspur ekwathiwa batsho asisemthethweni.
Mhlapha nje ungqongqotjhe uDelile uphadlalatshe ibhodi yezevakatjhobukelo wayisola ngokuthi batsho ibambe umhlangano ongasisemthethweni beyajamisa umphathi uNombulelo Guliwe ngokungasisemthethweni. uDelile ugandelela ukuthi batsho wenze lokho ngombana unamandla wokwenza njalo. The act is very clear that it's up to the minister to appoint an acting chair, which they should have asked me to do. Kwebhodi le kuhlatshwe kumbi yi-DA ne-outer basola uDelile ngokuqaphela ngokwepolitiki. Kodwana ungqongqotjhe uyayiphika yokuthi batsho uvikela umphathi ojanyisiweko uNombulelo Guliwe ojanyiswe yibhodi ephadlalatshiweko le ngokumsola ngokukhupha ithenda ye-100 billion rands ekuthiwa batsho wayinikela ikampani engazi umsebenzi ukuthi isebenze ku-Africa Meetings 2025 kunye naku-Travel Indaba 2025. I have noted media reports that I'm protecting the CEO, for which I vehemently deny because it's not true. I've also been accused of political interference in the tourism board and in the affairs of the South African Tourism Board. And I always say to people that, well, you are entitled to your opinion, but you're certainly not entitled to your own facts. uDelile uthi amalungiselelo wehlobo akhamba kuhle ukwenzela ukuthi inomboro zevakatjhobukelo zingathindeki kumbi. Ungqongqotjhe uthi uyalivumela ithuba lokuvela phambi kwekomiti yezevakatjhobukelo eParliament ukuhlathulula yonke into. Ungqongqotjhe wezefundo sekelo uSiviwe Gwarube ugandelele ukuqhakatheka kwefundo esisekelo ekungiyo uqinisekisa ukuthi kube nemphumela emihle nefaneleko ebantwaneni. uGwarube bekakhuluma embizweni iG20 Basic Education National Indaba ebanjelwe eKapa. Isebe lifuna ukwakha isiseko semfundo apho bonke abantwana nokuba baphuma phi bakwazi ukufikelela kwimfundo esemgangathweni. If we get the foundations of learning right, we won't obsess about whether or not children are taking maths and science when they get to matric. We won't obsess about the matric pass rate and whether we're hitting those notes, because that will already be set from the very foundations of learning. Ukugxininisa kumabakala asisiseko bekubonakala kwabo bebezokubonisa kule indaba. Ukhula ngokwezandla, ngokubamba izinto nangokumamela. Uyakhula ke umntana ngolohlobo akwazi uchaza ukuthi indoni le ndivayo ngoku, indoni lena endingayiviyo ngoku. Ngalethwe le yokudlala ayijongi kwinkalo enye kodwa ayiphuhlisa zonke inkalo. Ngokomzekelo kwicala lezibalo umntana uyakwazi ukujonga uba zingaphi ezi zinto nemibala. Isebe lichulumancile emva kokujikeleza lo miboniso. Siyabona ukuthi basihambele ngaphambili. Lezi zinto esikhulumayo ngaphakathi bona sebaqedile ukuzenza. Wonke umsebenzi abawenzayo ukhuluma kulento ethina esikhuluma ngaphakathi. Dingilulama Amatya wendaba ze-SABC eKapa. Kubanjwe imbizo ehabako yokukhuluma ngezehlakalo zamagenge ezibonakala zithuwelela ziyaphambili kunye nobulelesi nokusetshenziswa kwendakamizwa endaweni ezingaphasi kwakamasipalata ithembisile hani kaKwaNdebele eMpumalanga. Inkolo seziphenduke isitiki samagenge yalelisako umphakathi wona ulala bomqasa. Pheze qobe veke kuvukwa nendaba zokuthi kunomuntu obuleweko. Umnyango wezombuso ohlanganyela ukuhlaliswa kwabantu nezamasiko eMpumalanga ubambe imbizo kumasipalata wethembisiliani eMandela ukukhulumisana nomphakathi. Mbiki indaba wethu uNontokozo Sikhosana usihlanganisele nakumbiko. Ukuthi kunzima kehlanganweni kokhulunywa le esenza ngakhona ngabantwana ebabulalana kwabo. Zinlilo zabantu zonke lezi esele zisabalele enkundleni zokuthindana. Bonke njalo balila ngento yenye ukuthi akhe sekube nehla ngalezi zike ezenzekako. Kuthe bona kuzwakala umkhosi umasipalata wethembisiliani ngokusebenzisana nosomkhandlu wezombuso ehlanganyela ukuhlaliswa kwabantu nezamasiko eMpumalanga uSpeedy Mashilo bajama ngenyawo babiza imbizo ngokuhabako bona kuyokuboniswana. Okhunye kuveziwe kwembizweni indaba yokwetshiwa kwefuyo ukusahlela kwamabhizinisi nokuhlayela kwenisetshenziswa estage samapholisa wakwaMhlanga.
abazali negovernment kufuna kusetshenziswana. Abazali sine irresponsibility enkulu ukuthi umntwana simwakhe asuka ekhaya makaze esikolweni. Makaze esikolweni uzela kuzofunda. Abantu abaningi bathi ukukhuluma nembiki indaba kukodwa kufaka impilo yabo engozini. Kanamanye amalungu omphakathi athi indawo le akusasiyi indawo elungela ukukhulisela abantwana ngombana baphila ngokusaba nenkolweni akukaphephi. Indawo le indawo ehle ukuthi umuntu angahlala kiyo mara ukhulisela abantwana kiyo kunzima. Nebantwana bethu labo emantombazana basaba nokuze esikolweni. Amare kube netouch ekhona ukuthi ingabamba umuntu ukuze kusetshwe ukuthi umuntu lo akakaphathi into engasiba isibulali ekhaya esikolweni apha. Abaholi bomphakathi bakhombela ukuthi kubuyiswa amahlelo wezekolo enkolweni ngombana asiza ukuhlenga isimilo nokufundisa abantwana ukuziphatha kuhle emphakathini begodu kungezelelwe nezemidlalo enkolweni. Ugovernment uyakwenza kwenzako ngokwenyama but ke thina sizwisisa ukuthi njengabafundisi sikwazi ukungena nathi sithandaze silethe izwi lenkosi sikwazi ukuletha ukuvuselelwa kwesimilo emphakathini wekhethu. Moses Mahlangu wezehlala kuhle uthi ezinye zezinto ezibangela imekghwa le bujamo bezinto ekhaya nendaweni lapha umntwana akhulela khona ukudoswa abangani nokugandeleleka ngokomkhumbulo hlangana nokhunye. Sikhuluma indaba ye-brain chemistry. Brain chemistry mhlawumbe kwenzakala ukuthi mhlawumbe umuntu ukukhubazeka komuntu emqondweni. Then ngangithatha kungilide to indaba zama ukuthi ngibe involved kwi-gangsterism, then instead again ngizithola sengi-abuse ama-substances. Kunamo trauma, then kunama-anxieties, then kune-stress, kunama-depression. So mhlambe indaba ezifana lezi ama-mental health issues, ama-mental health problems afana nalawo angangilida to kwenza ukuthi mhlambe ngizingale ngigcine sengizifake kuma-gangsterism. Enough is enough. Usomkhandlu wezombuso ohlanganyela ukuhlaliswa kwabantu nezamasiko uSpeedy Mashilo uthi ingqhema zamagenge nokusetshenziswa kwendakamizwa akulimaza umphakathi kwaphela kodwa kubulala nengomuso lesizukulwana sakusasa. Ababelethi bakhonjela ukuthi basebenzisane nabotitshera namapholisa ukulwisana nawo umraro lo. Umbuzo uthi umphakathi uyowoje wenzeni nakusafunana nensombululo zawo umraro lo. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubekela ngiseMandela eMpumalanga. Nasibuya entolo. We need to support each other in terms of our social challenges, especially in South Africa. Bomama sikimeni siziberekele sibe independent. Beba fanelwa ingazi ngelosi kodwana ewona mnqopho ebebahlangene ngawo lapha kukuthi sikima uzenzele ma impilo isezandleni zakho. Sisadakani indaba lapha mbukeli kanti indaba ezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhambe. Akukabi nomkhanyo ngokufunyanwa ngombiki indaba walokho we-SABC uPhakima Nasithu ngonyamalele enyangeni ezimbili esidluleko ngokuya ngabalingani bakhe ngokomsebenzi baphambilini kunye nabangani bakhe ubonakele edorobheni lePitori emvekeni ezidluleko kani bakhombela isizo lokuthi afunyanwe. La kuseBeggars Park ekubikwa bona umakekere wezokurhatsha ubonakele khona emvekeni ezidluleko. Umndeni, abangani namapholisa sebazame konke kanti bathunyekile ngokunyamalala kwakhe. Abantu bekasebenza nawo phambilini kunye nabangani bakhe bakhombela umphakathi ukuthi ubasize ngokumfumana. Siyanibawa nonke lani khona ukuthi nisihelebhe sithole umlingani nomngane wethu uMnasithungu osola khambe ekhaya ngoJuni unyaka lo. Ilwazi elinye nelinye noma lingaba lincane kangangane lingahelebha. Thungu eminyaka ema-60 nethoba ubudala ugcina ukumbona ngezi-23 kumgwengweni ngaphambi kokuthi aphume ekhaya lakhe. Umndeni ukholekile ngokumfumana. Into esikhe sayizwa ukuthi wakhe wabonwa edrobheni amara-ke ePitori amara kwaba njalo. Into enje esipha amandla ukuthi amapholisa manje iveke neveke ayakhamba yokubikela umndeni ukuthi kwenzekani. Wasebenza etafuleni lendaba zepolitiki kwa-SABC ngabo-90s nangabo-2000s. Emva kwalokho waphatha i-ofisi le-SABC leLimpopo. Usebenza iminyaka engaphezu kwe-30 e-SABC kanti wathatha umhlala phasi ngo-2013. We have
As colleagues kept in touch over the years, and we're all very concerned about him, he stepped out of his door at his home in Pretoria on the 23rd of June and has not been seen since. His family is desperate for information about him, and we have put out various appeals. Amapolisa akhombela abantu abangambona namkha abaziko ukuthi ukuphi bona badosela umphathi wompolisi weAtteridgeville uColonel Aleta Pratt ku-079 891 4156. Ivalwe ngehahla inyanga yabomma ngomnyanya wokukhuthaza abomma abanentshijilo zempilo nokuthi abomma bangafeli ngaphakathi abasikime bazithindithe. Umnyanya lo uhlalwe yiSazamahlangu Foundation ngaphasi kwesicubulo esithi Women with Purpose. Abomma bafundiswe nangendlela zokuthi bazivulela amabhizinisi bebazithuthukise ngamathuba wemisebenzi. Umnyanya lo bewubanjelwe eplasini iSan-Branskraal kwamhlanga eMpumalanga. Lithe bona lizwakala igama lokuthi ke walomnyaka nje umnyanya kwembathwa okumhlophe basikimela phezulu abomma baba mhlophe babadwa na ungakatsheji bewungabe uthi zingelosi. Umnyanya lo bekungowokubumbanisa abomma nokubakhuthaza ukulwisana nentshijilo abaqalana nazo. Umnyanya lo ubuye wasetshenziselwa ukubuthelela imali ukusekela ihlangano iSouth African Animal Cancer Association okuhlanganiswa nemigomo yephaliswano likaNomhlekhabo iMiss South Africa lokubuyisela emphakathini. Umhleli womnyanya lo uZazali Chulu ukuthabele ekhulu ukuthi umnyanya lo ube yimpumelelo. Yazi nasibomma asisiku competition with each other. Kufanele sisekelane sibomma. There's a big pie for sonke abomma. Inthekeli zilitsho ngalizwi linye igama lokuthi abomma kufuze babambane ngezandla, batatayisane bebakhulisane. Iphele lindaba yokulila ngomtlhago amathuba khona. We need to support each other in terms of our social challenges, especially in South Africa. Social challenges, I'm talking about EGBV. And how can we support each other in South Africa is by just being there for each other and validating each other. Abanye ukufundiseka ngezinto eziningi nekuthalo yokubana bazisikimele bona ngokwabo njengabomma. Bomama sikimeni siziberekele sibe independent. Nabo sazwaka bavela emkhakheni yokulingisa kunye nabanye abahathi balapha ekhethu baphumelele ukuya nabo. Bonke njalo abawuvala umlomo ngokuhlomisana nangokukhuthazana nangokwakhana kwabomma. Sekelaneni bomma, sisupportaneni, siliseni ukuhlekana nokuhlebana Nkosi yami. Uma go through a lot and mina ngibona ngasuthi ngingenza ihlekisa ngendaba yakhe ebhlungu. If awukafiki entweni ebhlungu seza shem. Umnyanya lo sowubanja qobe eminyaka ngenyanga yabomma. Kanti bengeze kwabamnyanya ngaphandle kokuthi kunandiswe ngengoma. Endabeni zeSABC ngingudlozi Mnisi ngibika ngise-Auckland Park eJohannesburg. Kwanje asicale umbono wakho mbukeli ngezehlakalo zokubulawa nokukhahlunyezwa kwabomma ngenyanga yabo. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Basadi suna basadi ara bashirelejeng re ba rateng re ba tlhompheng abantu abangomama kudingeka into yobana banyaniseke eqala bakhokhelise phambili inyaniso. Likhulu kakhulu iqhaza ikakhulukazi elibanjwe abomma ikakhulukazi uma kuya ngasekuthuthukiseni izwe nokwakha imizi. Abomma labahlangana khona labakhuthazana khona ngempilo. Sicela bangakhohlwi lento yokuthi batshengisane ngokuthi bangadimandi emadodeni, bangavumi amadoda abalawula ngemali. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwaswa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. Kezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. iKaizer Chiefs ibuye ngamandla muva nje ebhekeni yeBetway Premiership okuhle ngayo ukuthi ubuyile nombanduli wayo uNasreddin Nabi obekasezweni lekhabo eTunisia njengoba umngakhe bekasengozini ikoloyi.
Amakhosi solagcina ngo-2015 ukuthoma iligi ngalindlela ethembisa kangaka. uKhalil Ben Youssef noCedric Gaze ngibo bebaphose ilihlo ngesikhathi uNabi angekho. Ayangezeleleka amathemba wabo ngokubuya kwakhe. The selection doesn't change. It's just that now he's physically here, and we talk every day. We are on the field. Peli Chiefs ithumbe imidlalo emithathu ngokulandelana solo iligi yanonyaka ithomile. Akhange kengenela linye igondelo ngakile. Captain Anasio Miguel uthi bazimisele ukugcina record eli. We are in the 3 games in a row with consistently winning, so we just have to keep going because that's what will give us the boost to have a great season and to achieve. iChiefs igcina ukubetha iSundowns ngamagondelo amabili kelilodwa emidlalweni wama-semi-final we-Nedbank Cup. We just have to continue with the game plan. We know Sundowns is a team that they like to have the ball. Isikhulu samatata uBertie Grobler uthi sekuthengiswe amathikithi walomdlalo azinkulungwana ezima-27. If we go on the 60,000 planned capacity opposed to the 45, there's a 500,000 difference in cost related to city services, JMPD, medical, private security companies. Umdlalo wamakhosi nama-Brazilian yokuthoma emzuzwana ema-30 ngemva kwe-hour lekhomba ebusuku. Lochane khaya ngomvulo napho ubujamo bezulu sibona lapha ke ngapha ngeTshingalanga livulile kanti ukuthoma lapha eCape Town livale ngamafu bese ke ukuthi lapha endaweni zangabo Durban litholakala izulu nge30% egwini kanti ke livulile ngapha ngesifundeni sangeGauteng. Kusasa nasithi siyaqala amathuba lawo wezulu abuyela ngale ngehlagwini esifunda sangaKwaZulu Natal livalile endaweni eziningi ezimaphakathi nenaga lisavulile kilezi kanti ke lokho kubonako yikungu echo khona ukuthi abantu bachayele kuhle ekseni bacheje bayelele lokhu silemukiso ke sisitholileko phakathi nenaga eSouth Africa kubonakala kungaba nemililo yemango abantu bacheje bayelele siya lapha ke esifundeni seGauteng sicela ukuthi kanjani amazinga okuchisa kuyafuthumala ngemva kwamadina kusekuseni la ngathi khona umoya umakhazana nasiyocala lapha isifunda sangeLimpopo kufuthumele kuyangokuchisa imusina ichisa khulu nge34 kanti ngePhalabhura ifuthumele nge27 ngemva kwamadina kusempumalanga ke lapha nakhona ke ekseni umoya nayiGarlena uyazwakala kumakhazana ngokuhamba kwesikhathi kuyafuthumala imbombela nge24 boMiddelburg bomhlanga kufuthumele nakhona ngomva KwaZulu Natal bonakala ipholile ngemva kwamadina kodwa nobusuku nekuseni kumakhaza iKok Stadium ake emakhaza imini yonke kusepumalanga Kapa ke lapha sibona lithoma limakhaza kodwa nangokuhamba kwesikhathi kuyaphola endaweni eziningi enquba lifuthumele nge25 eTshingalanga Kapa makhaza imini yonke egwini elingeSewula ngokuhamba kwesikhathi ke nokho ke liyaphola ngezinye indawo siyocala isifunda sangale ngeNorthern Cape ukuthi sona sinjani sibonakala nakuso ekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi Uppington iyachisa nge33 kwezinye indawo kufuthumele iFreystata ke leya ebonakala nayo ngokuhlwa kumakhaza nekuseni kodwa ngokuhamba kwesikhathi sifuthumela kamnandi isifunda ngaleke ngeNorthwest kokugcina nakhona ke sifuthumele ngemva kwamadina sibona nekoti ngesikhathi esilandelako dido. Sasa zikhona indaba zeSiswati ngesikhathi esifanako nge-hour lekhomba balakanazo betafula lendaba zesizulu. Ngiyukhubongile.